Sameton titiang sanewangi yang titiang, para pemirsa program Suluh Galang Kangin, ring di jemegenah. Bagia pisan manah titiangi, santukan ringgalah sane becik puniki, irage praside kacunduk malih, ring sajroning suaraning sabde sane suci. Rahajeng miragiang, rahajeng ngulati galang manah. Dumadak linggi ide sang aji, setate nuntun margi iragani sareng sami. Dumadak sameton sami ring kahanan sani kena, rahayu, lan kebekin antuk merte saking ide sang putra Yesus Kristus. Inggih, sakadi biasani, ngiring irage ngulengan pikayun, manut ring pikayunan sani suci, ngulati sunaran galang saking kangin puniki. Sadurung irage ngelanturang miragi yang sabdan idani, ngiring mangkin irage sarang sami nunggalang manah. Ngastawa manutring ajeng ide sang aji. Duh sang aji, sane malinggi ring genah sani suci. Titiang ngaturang puji pengalem, majeng ring wastan idani sani nirmali. Nugrayang roh suci, nuntun manah titiang, lampar pemirsa sami. Mang desab-desani jagi kawedar, praside nancep ring jiwat man titiangi. Dado suluh sani nagingin anggesari re titiangi, antuk kakuatan. Margi yang uleman idani, ring sajroning galah puniki. Amin. Inggih sameton sami, sabda sani dados bantang pikayunan irage ring galah puniki, kapetik saking kitab suci, sane mebaos kadi puniki. Sane kaping siki, keketus saking Matius 10, paosan 2 dase, sane mebaos, buini urukang je ieu ngelaksanayang sakang canining ani suba perintahang guru teken cening. Tur ingetang je, guru tansah bareng teken cening, kanti teket ka pamragat gumini. Sani kaping kalih, saking Ibrani 13, paosan 5, sani mebaos kadi puniki, santukan ide sang aji, sampun ngandike kadi asa puniki. Ulun tusing tain lakar ngutang kita tansah lakar runguang ulun. Puniki wantah janji sane pinih luwih saking ide sang putra Yesus Kristus, majeng ring irage sami sani dados sisia idani. Ide dani tenainin pararagan. Menawi ring sajroning kahuripan puniki, sering pisan irage ngerasa yang manah sani sepi, ngerasa yang kadinenten wenten jadme sani rungu. Napi malih rikale irage manggihin pakewuh sani baat pisan. Minab wenten sameton sani ngerasayang kaditen praside negen pikobet urip. Ngerasayang nenten wenten sani praside nulungin. Nanging miragiang sabde idani rahine puniki. Ide sang aji nunas mangde irage iling. Mungguhin ide nenten naenin nilaring irage peraragan. Amin sameton sareng sami. Inggih, yadiastun jagat puniki kadi nilar irage. Ide setate wenten ring kahuripan, turing manah iragani. Sapunike kawentenani, ide sang putra Yesus Kristus wantah Immanuel. Sane mateges ide sang aji nyarengin irage. Sering pisan irage kadi uyang paling ngerereh kakuatan saking jabe, ngerereh pengolem saking jadmelianan. Nanging irage lali, mungguing ring jeroning manah iragane, wenten roh suci, sane setate matunggalan. Raris, napi sane ngawinang irage ngetor, napi sane ngawinang irage ajeri. Inggih, minap santukan irage kelangkung nyihna yang peninggalan ring sajeroning anggesarire. Nanging nenten nyihna yang antuk peninggalan jiwatman. Ide sang aji, tenaini nilarang irage ring tengahing sayong sane peteng. Santukan ide punike galang sane sajati. Sameton sane wangi yang titiang, yening mangkin semeton sedek sungkan, yening mangkin semeton sedek manggihin pitawas sane baat, elingang niki. Ide sang putra Yesus Kristus punike pengangon utawi gembala sane becik. Ide nenten ngainin merem, ide setate ngayomin semeton. Sekadi sisian idane rikale wenten ring tengahing pasih sani kegebuk antu ombak gede, ide rahuh ngicenin ketentreman.
Kadipuniki taler ring kahuripan iragane. Ten wenten pakewuh sani ngelangkungin kekuatan saking asung kerte parenugraha idani. Las cariye ring sajeroning pikayunan. Punike kuncine mangde iraga praside ngrasayang karahayuan puniki. Dadosne sampunang malih mana semetone puyung. Ngiring singgihang wastan idane ring sajeroning pengayu bagiye. Ide sang aji uning napisane pinih becik majeng ring semeton. Ngesorang raga ring ajeng idane mangde kawisesan idane praside mekarye ring sajeroning kelemahan iragani. Amin sameton sareng sami. Inggi dumadak sabda puniki praside dados ubad sana nyegerang jiwatman semetone sami. Sampunang rasa urip rerakan. Santukan tangan idane sani pageh setate ngetisang lan nindihin margi semetone ngantos pinih wekas. Ngiring mangkin iraga sareng sami ngaturang pengastawa syafaat. Duh sang aji, titiang ngastawa majeng ring para pemirsa suluh galang kangin sani mangkin sedek sungkan. Dumadak ide ngicenin kesegeran. Sani sedek sedih utawi manggihin pikobet ekonomi miwah pikobet ring sajeroning kulawarga. Lugrayang merte idane teduh. Titiang taler ngastawa majeng ring pemerintah Bali. Dumadak jagat Bali setate aman, damai, miwah sejahtera antuk tuntunan idane. Ngiring lanturang antuk pengastawa sang aji. Ajin titiang saniring suarga. Para pemerintahan palungguh aji mangde kadegang. Pekarsan palungguh aji mangde jema margi iri kiring mercapade sakadiring suarga. Ring rahinani mangkin icenji titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiangi sakadi titiang naksamayang anaki sani sampun maiwang ring titiang. Maliha sampunang titiang kabak ring genah kegodani nanging bebas sangje titiang saking ijaan. Santukan palungguh aji sani nuenang pemerintahan, kekuasaan miwah kaluwihani langgeng salami laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kerte waranugraha saking ide sang aji, miwah asih tresnan idane sang putra Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitran ide roh suci, ngamertanin tur nyarengin semeton sami, saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Inggih sameton sami. Kadipunike sane praside kawedaring program suluh galang kangin galah puniki. Titiang ngaturang suksme banget antuk urati yang semetone sami. Dumadak sabda puniki praside dados merte lan galang manah majeng ring iraga sareng sami. Sajeroning lanturang swadarme ring jagat puniki. Setatepageh ring sajeroning bakti. Santukan ide nentenainin nilarin iraga pereragan. Nyantos kacunduk malih ring galah sani jagi rau. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.